Fa o tsamaya le toropo ya Turkiye o kopana le malapa a le mokutlo botlhokong. Mo lefelong leno la matlhotlhapelo go bonwe ditopo di le 4. Go bokete thata go baagi ba fa go amogela tiragalo e e diragetseng. Se se utlwisang botlhoko ke gore ga ba itse gore a ba masika a bona ba santse ba tshela kana ba tlhokafetse. So after Syrian war and COVID-19 and after this situation there is no future here for people, for social and economical. And also under Turkey there are a lot of immigration, Syrian, Afghanistan people, but Turkey is not rich country. I actually want to go to Europe. Why? I want to live there for help people, not just from German, also from all over the world. Go ne ga bidiwa ba ditirelo tsa phaloso go tla go thusa fa ka go ne go dumelwa gore go santse go na le bao ba santseng ba tshela ka go tlhoka lesego morago ga sebaka sa ura ba batla ba falosi ba ne ba ntsha setopo se sengwe sa motsosetlhabelo mme ba tswelela ka go batla motho yo mongwe yo go dumelwang a santse a tshela.